Jotono hambai media teaching song. Tini or shairik jorabo. Kok thasya thaini no ti kok sarani bagai. Norokno makaboka. Omongka taklai room bishi 2022-23 wo. Khumpui Academy ni admission notiyai jeng kobangma yapri maseka pugila kai amoti tongani bebagai 120 to 130 bebad class ono admission ni bagai provision tongani 120 to 130 no admission nanan thangtani admission ni form Khlaijakya 6,000 ni kubang amono khnawoi Chini ADC hapang ni executive committee ma wansuk Khlaijakya Chini borok Khumpui Academy pornen musungjago para amsai bising ni borok Khatong khajaklai phaimani no nugai jeng 1,200 students joto class ni no admission nanani bagai kaisa decision najakha decision Naharjakmani haino jeng 1,200 surungnai rokno admission nakha tai admission namani loge loge oro haksal phainai kri nukhung borok rok buma buha kri rok borok hostel tongmannani bagai jeng yapri shekha Rajya Sarkar ni thani Tripura Rajya Sarkar ni thani jeng 340 seat ni bagai hostel seat ni bagai jeng koihormani unofficially sioi mankha jeng je koimani bisingti joto borok riman lakha nai 250 hostel seat ronai o hostel seat ni je approval ni kagos official kagos jeng tabuk naising tongo abo manmani yagolo jeng dakti khlaino students admission hostel admission jeng nanai orang kisa sanani musungo jotton tle haksal phainai rok hostel manya tangthong nei jeng Chini kaisa decision jeng najak tongo poila haksal phainai rok Damchora Khedachora Kanchanpur Chamonu Longtrai Valley Dholai district Koilashahar Gomoti Korbuk Amarpur je haksal phainai rok sabrum aroni simin phainai rok je surungnai admission nakha oro Khumpui Academy morokno poila hostel seat rejaknai aboni yagulo hingkai Chini gana ganini Teliamura Khuai tahibono Baijalbari Asrambari oro sodor area ni jotono admission najanai thaklayo je hostel seat approval manano aboni bisingti jeng borokno hostel admission narene abo dakti nongani hi wansugo Khumpui Academy annex 1200 student katalno tui jeng thangnai 13 tarik July no changjakha jotono norok saimano lukurok jotono sawaimano kaham kurungklai admission nongani bagai belai khlai ang hambai yafaru guardian rokno Chini school ni headmaster teachers je kurungnai tongnai rokno jotono hambai yafaru oro tekese sathai klaio je CBSE ni result kha Khumpui Academy ni result belai kaham kha ang joto
Chini Khurungnai Khumpui Academy Khurungnai joto teachers rokno headmasters tai oro je warden tongnai superintendent tongnai matron tongnai jotono no borokno hambaya paro tamhne borok asuk subamani bisingtui chini school ni result kaham ongmani bagoy tabu kok hingke Khumpui Academy o CBSE result ni yagulo class 11 no admission ngan bagoy jotono chaiti oglai tong engke Khumpui Academy kha Bidya Jyoti school Tripura o 100 Bidya Jyoti school dongo Khumpui Academy aboni bising kaisa Bidya Jyoti school omoni bagoy school education department government of Tripura ni chimi kaisa notification rajakha je borok Bidya Jyoti school o admission nanai class 11 o borok joto online o admission form fill up ma khlainai ani koimung joto je borok Khumpui Academy o admission class 11 o admission nanani bagoi chaitiok tongnai rokno koimung borokni guardian rokno koimung hakai website o thangoi website rujakha o ungkobo taimano advertisement o website o thangoi form fill up khlaika hakai aro Khumpui Academy o admission nungnan hinklaika kai norok Khumpui Academy o admission nungnani bagoi norok jora mananong amhai klaino norok form fill up klaiti oro arts tongo science bo tongo aboni bagoi chini je student rok je surungnai rok borong thane ani kobongmung je raida tui jottoni bagoi singnakai norongni bagoi o raida aboni bagoi online form fill up khlaijadi paithago ang sanani musungo je salsa sekang Khumpui Academy o admission no tuyoi kaisa kesa kereng nokhorkha oro sathai klaio Khumpui Academy o omhai tau bongyako je saya raida romoi admission nanani kok kasaya je borok saya raida romoi kubangma surungnai rokno borok lama kororikha aboni bagoi ADC administration daiya tamhneiba जों जे borokno tabukjaro tui admission rikha abhai kok se जों khnayako raida chaya tui admission romnani bagoi ngai ani koimung je serarokni guardian rok borok raida chaya romoi admission nanan bagoi chaitiokha omhai ta chaitiokdi omhai chaitiok mani chaya chini dofani bagoi bo chaya chini bagoi bo chaya chini wansuk mani chaya ungo lukurok ni thani chini koimung ADC hapang ni ngoi thinangobo ungui manu chini oro 1200 seat ni beshi sung student nya nawai manliya je bororok no jung nakha jung kaham kunung khlaioi raida ni bisingo tabuk joroti najakha raida saya ni bisingtui jung naya rang poisa riwoi abhai khlaioi lama sayati himna naimani chini dofani bagai rungthoma kaisa chaya wngnai omhai tui ta himja baidi ar je kese kereng khlainani bagoi naikha abo jung saimankha oroni thana porjonto thanglaikhha ngai aboni bisingtui bo jung saimankha sabo oro involved tong je involved tongnai roknobo sanan musungo norok chini borokno omotui khlai ta femlokdi ADC hapangni biruddhe against abo kaisa ta himinono conspiracy hinai jung wansugo omhai conspiracy ta thungthung kebo tamhnobo abo keboni bagoi baithangni bagoi je khlainarokni baithangni bagoi ba hamya keboni bagoi hamya dophawo abo kaisa chaya rungthoma wngnai omo ang tini sahornani musungo jottono chini dofani adongrokno hambai অমরতে কোনো ডিপার্টমেন্ট হয়তো কোনো ইয়াপ্রি সেজানাই যায় মানে FIR কোনো খাইজানাই যায় जों डिपार्टमेंट no tuyoi
FIR khalainai hingkhe tini tabuk sarik jorati uansukjakya phia raidano naharka hingkai raidani simi jung lama yapri ma senai hingkai o raida tui senani hingkai jung tam khlaiman amar jung uansuknai omo tabuk jorati omono saklaimani স্কুলত যে এডমিশন নথি ইনকে আবার বহু ছাত্র এডমিশন নাই মেরিট ওয়াইজ মাবো তো স্কুল দা ডিসিশন না না ডিপার্টমেন্ট এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট দা ডিসিশন রহাবো Oro kokha haise je school no decision namo school bo education department bisingon tongo department no decision now ngai decision now abon sakang to taimano Khumpui academy annex lainan bagai chini kunu angko Tamoni ya ang thaising saka taklai awhai klai nanani tongmoya decision kintu nanan nangkhata mgoi 120 130 ভ্যাকেন্সি ফিল আপ খালাইনাनै थांदों जे 6000 ओंखाय 6000 स्टुडेन्ट रक बरक एप्लाइ खालायखा बरकनि एसपायरेसन बरकनि हामजाकमानि ओ स्कुलनो जाजागै Khlaijakya ओंखायबा जों आबनो तुयै ना चिन बरकनो जों ताबुक एडमिशन मारनाय ओंखाय जों कायसा आबनो तांहिनामनो कायसा याप्रि मा सालायखा चिन बरकनि खातुंमानि नो नाहाराय लोकरकनि खुबते एबा गार्जेन रकनि खुबते जे ओ 42 जना स्टुडेन्ट रक एडमिशन ना फाय रां साजा बनि खालामनि सा आबन बेबारले बम हाकिस खालामनि आसरा 42 स्टुडेन्ट नि थिनांनि बागै काम सानामस आं सानाय मुजुं हांखाय ताक्लाय तो अरो 1200 स्टुडेन्ट एडमिशन नि टार्गेट 1200 स्टुडेन्ट दंखा अकॉर्डिंगली बेंच रको जों हाइक्लेन नमा पाइलेखा अबो आवहाया जे एडिशनल स्टुडेन्ट भर्ती खालायखाय जों हानि खालायमाननाय केवखाय ताइमोना आसुकनान जागा करि रं दंनाय जों आवहाय नाया कायसानो खालायमानो जे खाली रगो हंके बरक फाइ तैसा एडमिशन नानाखाय नायमानो किन्तु ताक्लाय हंके बरक जदि कुनु स्कुलो माइया आवहाय जदि उंगुइनो तंखांखाय कुनु स्कुलो माननानै ताइ जदि बरनि सेफ करि हंखाय बरनि कसाम स्कुलो थानो किफिल थांनानै बागै जों आरनि हेडमास्टार आरनि इन्सपेक्टर स्कुलनो सावै मानो आसुक जरते जों बरनो चुबाय मानो फिया बरकनि मुसुं खांखाय जों चुबाय मानो बरक मुसुंया हंखाय जों चुबाय मायो हामबाय